Mole tatou awe ke misia ole kawalunga le ole fitu tausanga. Alo, amene, awe ke misia si o fitu tausanga. Ta hua tele. Ai, e mana ia fo ute pole. E ui na umile vale ole chapter 11 le umangei male chapter 16 le Pauls. Anga summarizing of vave al se fulkasi su lua. Su dua su kol su fa su lima nga ta o ka o kwa ka ko me ilo oile I pu e ono. God is good all the time. Ya apa tu lai tasi mai fa mole ya si mai lo au tato mo ini. Holy Spirit, please come and teach all of us. None of us knows anything. None of us understands. But you, the author of the Word of God, please come, open our hearts and our minds, illuminate our hearts and our minds, bring your revelations, and speak to us in Jesus' name. Amen. After you may be seated. Ele leile tua. Te miu malava. Tu sa lava pe te alu se oli, pe te alu le langi le leia tua le suia melna. Pe maua oe popua ngā ele suia ele leile tua. A o lou afatamala, ma lou whakamala e mawaika awai. Our aim, ma ole hope for le tua na leina tu sia nei whaalinga ma mai nei whaalinga. Ia lapata ia le lalolangi malava anga sala. Alo, ina ia o ese malenga sala. Ele ia isau me mawai. E te whano ai. A o leanga sala, e fia tele ta alo i ula ngona. Ma mana onga ma whaalo ngona le tino. Ai a mata mo le mawhau whau. Ngā e entertaining as ka mai la ngonga masi mangaku. Oso mo lor mawhau whau ki mal TV ya ke oe lo alo. Ia e ki ngā lenga i sa whai mei ngā, mā ngai rupu le tuale la folfolaku. A ngā ua e makamaka TV me whaale kong. Po polo whatwhata mai whapeane, ka pē TV se se. Awa lawang e se ki vi se se ola mai o le ki mai rupu le tua. Ia suluia lau mawhau ma lau loto ma lau tangata atoa, ia o lau tino. Le mana o le ola ma le mala ma lama ma le sosia le upu le tua. Le na mata li lingi atu a le la fasa unge tau lunga e le kaulunga le atau lunga le fitu 7 years of tribulation la. God is good all the time. Ia e yaila nai me o ipu o ia fo ia I Bowl ia ipu ia e le ui me le vale. I will just briefly touch on them. That's wolo I la ia. Ai o tele ialu la o mata o puna wala tu lo fatu topea. O te fia whai loa tia te oi. Whaftai e le tua. Mukai mangingo le lei. O vaenga umai nei whalongo mai nei o le puapua ngā tele. Koe wha mautua tia te oi le te tonu pe lai masau salo. E le I fuafua ine le tua e sa saa I lunga o lana e kalesia. So sta ngata whaolai na mele na walai na won mo mua tātou. Maua ka kou lega sala. O ese mai loa. Po poto loa mai tu tonu o le whaolotanga. Tau loa le whaolotanga sisi tu o le kalesia. Tātou pe pese ma vivi ei ma au na batoe whapenana toe lau mai ista ngata lai fe ausia lega sala. E lau mai tonu le whaolotanga. Manue le ialu le langi le whaolotanga. O le keimilngei o le available le whaolotanga I le lalolangi pe o le whaongoa. O le available o le koe whaua le whaolotanga. The vow of the whaolotanga is already floating. Getting ready to take off. Ele float ele saulu kalu. Lau ka kia already. Ai pawal me lo fai. Wo tanga te tonu. Wa la u tanga te tonu o temi nei. O kako luenga le la mo ka kong. Manu o mo le no fa lo longo mai foi oi. O nai tele italiana Yesu e ve malima faola. O le ke lo pala le sala. Let me say this again. E te lo ino le wali ali mai le. Lo wa mo ali ma science o energy kiriso. E ke luinga lemu kwa iali mea sain sole are tiki riso. O already lemu kango documenta points o tangata lemu kwa i o kalkongwa this is the
best candidate for the Antichrist. And I believe the rapture is going to take place anytime now. Anytime. Hello? O fai kau kusi a Perry Smith, makalongom Perry Smith, a ola Perry Smith, fai melang kusi fai mafuanga leo ke kongoi, o ka ngaka leo o ia Antichrist, kalo fai a Perry Smith, spati vile tua mo Perry Smith. Te leo sao Perry Smith mo mato uma. But, o leo o malo vai taimi, o titilo, somebody else. Not the person, no specific kusi a Perry Smith kamalonga, oh yeah, but now I can see that man's already arising. Already getting ready. I won't tell you, but ni ke wa fa longo lo ko deathbed o la woki mo finga lu ko ave ai sa fa lo kusila ya va va vili me ka o ai la la candidate le ka fa mai but o le fa mo nga ri a sa pat TV le God is good. E yai langa I parenthetical chapters le va ai le mele na umanei yanta no sunga fiti ma le chapter 16 le ma ia ipu ia la ka volunga le a fo ia le sawanga tele o le by quick summary chapter 12 o parenthetical kuso le o fa sa mo ku skemi o chapter se fa emo mo ia yaka amen le ngaka ko fa emo kasi ku le kemi ko ngai a ko fa emo luma ile me ka ngu ia le me uma amen e o history o Israel ko emo ia ia o le chapter 12 la kusi o whaalinga o lo o whapenganga ma mai ele aka o le great war in heaven and on earth. Amen. O le taua tele le ngate le langi a o le lalo langi. O a whea whai ei taua na a le ngate lea o la o iei fo ia characters po tangata patino ai e tu tūlai mai lea i le vaitemi lea. O characters au tūlai mai le vaitemi lea o le taua le langi ma le taua le laulangi, ma taua le laulangi. The woman, man-child, Satan, and Michael. O characters po tangata au tūna. O ataia, o whako peo leka whaemo pei mai, o lingole o leka whaemo. O ka whaemo ia, mo mua, taua le langi, taua le laulangi. Ai, ke linga mai kau lava. O characters ia po o tamo le hata. Alo, amen, fa Samoa. O ai, o le whawhine, o le man-child, o le tamo titi, kamaloa, kamagiki, pule o Samoa, Satan and Michael, Mikaele. Ia ma le remnant o tangata to toe mai o Israel. Alo, characters na. Chapter 13, po poka ka whawhi kako. Uma chapter 12. Chapter 13, summarize ak mo ay. The future world ruler and details of his world government. Ole matau pusul tolo tu sa whalinga, o mai ei details, mo koi detail mai ale ka malo le la kulai mai lengo koi ka o koi whainga tau FITI ma SEPI. O ia lava le ane te kiriso. Amen. Le na sau le sio mo mole kala ki mai ile. Solo whangua pae. Pakwa I detail mai chapter 13, ia detail ka malonga. Amen. Ia malonga malo, ma le whainga lo malo, alu whaikau ki mamla mai. O characters langai. O kama au kufa langai o le haka. Amen. O le haka. Ia o ngā o le malo le la kulai mai. Le koi kiki kulai mai, ai le momo ku mai. Ia lu momo si tianga. Au sa pati vile. Wai tama au tu o le lea. The beast out of the sea, which is the Antichrist, and his associate, the beast out of the earth, the false prophet. O kama au kula le aka lea. O le kai mau sili lalangi la kula mai malonga whainga malo. O ia o le ane tikeriso, o le mangu whi ai mua kula mai I le sami. Malanga wo e whapengang so swangi kele ia ke ia, o le magu fe ai longa luang kula I mai I kongo o le ele po kongo o Israel. Alo, amen. Au ila le o le false prophet. E fe so swangi ke le ala le il magu fe ai I le pule ingo le lalo langi malonga malo. Fai kaulu chapter 13 fe kakau kafa. Fai kaulu chapter 13 o le whalinga ngai malam lama le details nga sa pati vi ila li o ngaka. God is good all the time.
Aka soai, chapter 14. Ia ole ata ole ultimate triumph of the Lamb. Hello? Ole manu maloa iai. Ole tambai mamoe. Ole tambai mamoe. Ia male fa masinonga o ole tangata ngasala. And the judgment of the wicked. Ole sulfala, ole bukai fa aliali me keriso, o ia tambai mamoe e mang maloa iai. Mga iya proklame le tua, fa ali mua e mang maloa Yesu. E ui lenka ku kilo lesi chapter le ngai ku ya e ku la mai le te keriso pu le la langi ai fa ngal fiko sanga kai ku ya sa pa tv le ai au mar fiku ko sanga nga o Yesu wa sa ko e kale fengi ka ki ka ngal fengi mak fe ai malo amen e fa male mo sa wanga ya li liu lo isi va le sa SEPI mai fa ka wo lo ka ba mo sa God is good all the time. O main characters la le kalanga. La chapter 14. O Yesu male se lau fasul fafe tangata Israel le mo fa ilonga inga le mo ka wak chapter 7. Amen le foi ka o nge FITI sa pa TV le. Ya fa ka nga ya wo ba. Chapter 11, 12 and 12, 13 and 14. Wah, palama. Ya atonu to na to ta fa pula ke isi kwa o me ilo. La ka le ka wa ku fa fingi le ka ko no ile. Te vai pe o la mangi me. Oi ala. Ole kama ka kia mo mo la le la ta mo mo le. Amen. Ole fa fine e off oye e off wile la. E tu ona vai pe fa lango na vai le masinda. Ai failanga pale I fetu. Amen. Ia fa mamlama tula. Ole fa talana. Ia ete mawaina ta busulua fa mo ta ole lima. Ole fa finelana. Ia ole ata lana o Israelu. Amen. Symbolic image of Israel. Am sa pati vilali. Ole ale masina o IF2. Mga kua foi le fo ia. Le tala I le tamale oi. Josefa. Fai na miti tama fai miti si ngolo lima pa os ka fai miki pos kengi fai miki. Vai po ngau kala ngau le ku ya o ya le miki anga ki fa kamala ia. Fa ali el miti mo fa maya fai o fusi saito. O ia mo uso. Ku la ia langa fusi saiko mo lunga ke le ai fo mai fusi saiko esfia. Sukas. Ia fai ka uso. Lo winga we lo uso ia. Fa mai ai fo ko uso ia. La le miki lo lua. Fai me ua vai aku ai fo mai le la ma sina ma fetua se furu ma le tasi ia te ia. Alo! God was revealing to Joseph what was going to happen in the future. Vai pena ua makangkala ngokule kua ia ki oe alingi vision mangi dreams. Amen. O le la fai mai le ia ka ngolola ia kamala Josefa fa makala long ka mara malong ki almiki. Ai ka long ka mapai. Ke fa valea. Ale mangako oe e fo ko kinga ma u ia ke oe o long kinga masinga la kal masinga amen o ha ulinga o long ka ma o fa o la kal la amen ma uso ko super kasi ke oe o ma uso fe ku su kasi sa pa tivili mangingo nga vai nga amen God is good all the time ka ko si character nga ko pe ko character sia ka ko mai lo character lo lua tracken po sakangi foi po maka usulua foi po fiku sulkolu kasi malua fa masukasi chapter 12 nga mama fa yupu nga fa sukolu o sakangi le tracken ole ka lakol ka fa kalanga ole la kala kuspo ye le fa samo ole tracken ole ngata ole ka lak ole fa samo mar kalako ya fa pa te vilali ole ka lakol fa ka fa ole ka lakol le kuspo ye kuspo linga sfuma lua o sakangi ya fa pa te vilali Ole ta opos full lua fa be files full ono like o man child fa makalaku amen o ila man child o ke riso Yesu of so pa TV ali fa mangin wa character sia a oi fo ile finge o le atana Israel ko ka ko fa makala lu le men fi o Israel le ya ka be o finge o ia o Israel na fa na mai ile ka malo le oi fa ngau ka malo ia kopo
e fululua ia e tu ainga. Amen. O le fululua fa ngafitu. Amen. Ia a se fululua fo ina tu ainga o Israelu. La wo o le terminate of sa party vi ele. Ka ola finga ngai ka ola ka ngao Israelu. Ia o Mikaele e te mau ele fululua fa linga sulua fa fitu leiva. Ia o le representative le ngaka o ia o kupu ke mo. Sorry. He is one of the archangels. But he also represents all the angels of God. Of sa party vi ele. I le ata le. Amen. Ia o Mikaele nga. Ia o le memulmuli ina the remnant of Israel o tangata ye to toi mai to ngata tu titi o Israel ula to toi mai taimi lea. Represented 144,000 Israelites mentioned in chapter 7. Amen. O le ngata la o Israel ula a lo fa pena fo nga represented sa fa su fa afelia. Ia tangata to toi o Israel. Am sa pati vi God is good. Ole sulfa mo tau lima i mo chapter 7, 4 to 8. Ole beast out of sea. Wo mo mamlama le ko fa mamanga nga piserua. Okay. La tope atu la tau fa lo telenga fa po fa ele kele ko kele. Tope la tatu no tilunga na fa mo mole. Lau ka ko slide in Revelation chapter 14. God is good all the time. O ata ia lua o mea matau tia o lai mai le po sorry ia lawilung o ia lela atotu langai o na ia ta fa tope nei po nai mea te tele nei lai tupu ile e momoli mai chapter 14 in detail o le mea momua o le se lau fasul faafe amen le o lungo i se lau fasul faafe ia le o se lau fasul faafe o Israel le na fa ilonga ina le na uta utua o fai mai lawa i luma o le no foali o le tua lele wingo mele o faali mai o tangata ia e u le manuia e le tupu le mele a o ka ngaka ia fa tasi ai matangata to a uma Israel e ola matol te milea malato talia ina Yesu e ola ke milea e o luma le tua sa pati vi ele. They are the first fruit of Israel believers in Jesus as the Christ. E ke lunga leke enga Israel ko ke Israel Yesu ke mingi. But on that day ole saur ganga o ko kelea o la ko langa ko yo mangui le kwa first fruit la ole selenga o tangata Israel ile kaimile ai le ka di Israel ra wo le sikianga ke musianga of sapati le li amen. God is good. Ole siata sa mo ina o angelu tolu male la ko proclamation angelu mai family angelu ta pula sulfa on sulua o warning ia tolu i me tupu laulangi la le faitawino no taimi ai fa perfecta wina o fa upo ono ile fitu fa mo lele mai le angelu ma fa pe na fa pe mai o we talo fai pe so launga ku ka ka laulangi to preach to every nation, every tribe, every tongue and every people that is under the earth with a loud voice saying, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and earth, the sea and springs of water. E ke loinga ke mila, o ke mila o sui ele vengo fi au kala le. Amen. E ke vai ele ko sau le mele alu ke minge ka ko le lofu ngole lu ka kala ingal ngai. A o ke mila ma ko mai a o le la sa ungi lingi le ko sa ke le ko i o le warning la o le riu mai fa mai a fear God. E hava le tua, e matau le tua ma fa ne ia te ia. Awa o ia ya e fa masinoinga tangata o saungi mela fa masonga fa mai le warning le I worship him and him alone nga o ia vai e ko I lapa ka kasia le kua kaka ai le o mai sawanga mulmuli fa kaka o kafa e le o mai sawanga mulmuli ya ko lapa kasi se ko ka o fa pea o sawanga e fiku ia o I pu fiku ko sa le kua o le I pu ko ngaka le mafa o seals mapu e paso lo lako ngaluenga o le lako destruction o le me fa leanga matangata e fa leanga e sawanga ia release mai pe fa I lo mai I seals e fitu mapu e fitu e mama e mamafa ai mama amen. Ava le paso mar kasi vai kolu vai mulmuli fa kasi vai kolu la langi o le sami pepeia
kasi vai kolo va fa le ngainga fa kasi vai kolo vegetation po la auma me ai kasi vai kolo uma vai masami ngar kasi vai kolo ai o mai loa I ipu ole ko sala li muli ele ko yese me exemptinga. It's the total hell on earth. Ol mela le ai le yo ngali ligi mai ipu ma koe manga ole koe won kaka koe won la langi fa bu ke ko maka ko umba e umma lo le kaimi le mal preaching le mal kaimi le o pu wa umma le lof ku ngole kwa e umma lo pu me la sauni e le lingi male to sa ma mafatu le tua e le ko ka fi se mea wa be ese lo le lo fatu lo le tua al fai ko kuspo yo le skemi ai ke va yai wa ele ko unu falle asesi ile malu le kwa ile kaimi wa saung ia e ili oye e lingi mai la ko ipuya so to fa fo mai le se sengala le o isi me utu ara ia tu mal muli ele ko isi avangwa ele ko fa ola inga sesi ka bupu mai ole ai se lof ku wa se lof ku le kwa ai ole a kokongi ole a kau le ko sa ma mafatu ole tua upu fa Britania his wrath undiluted ele suia ole ika ole ko sa le kwa ko ke loinga ngai tangata pa ia o fitangisi mai o lato nganga I lalo le fata fai tau lang wa fea ke kaui ai le anga mo le fasa wa o la ko la ngofo le lo langi le mak feo ki ai o le fia kaui masui ka manga famele kwa o sai mai ofu foi pai le o sai mai e ke le isu ko so la via so lo e fa yo kia ko pa wala la ai le yo ipu e ongo o ye ipu e ongo o lai ava ila por le vangoa mai le sil mo mo ka mo le pulo fiku e ke sala mo ai ma kali Yesu nga fasio kila oi ko fa mengingo time le lof tu no ko ile ke mi le kalesia e ke sa fua e ke fua le langi sa pati via le li the tribulation period the 7 years of tribulation is the wrath of God that is going to be poured out on unbelieving Gentiles and unbelieving Jews. O ka ngaka yu kaya uma mai sala elu malalangi uma le ka kongi Yesu o la koulea wa saungi mai le fiku ka usanga. Ele mo le kalisia sa pati le kalisia. Ele mo oi pe fa maongi le tua. 24/7 from now on. Amen. God is good all the time. Ya la ka ku walu wa o warning e ko lu fa mai au lava i fo le tua matau le tua. O le warning longa lua, fa mai o pa upa pelngia, la le uia mela. E ka mai ko fa mangaku mai ka ko le yo yai, au ke fefe au ki pa pole fo lava. Ya pa pelngia le fai ka anga. Le muri lua. Le kusalava pe ele ka le sia muri lua ka ka fu muri lua fefe au o nga fefe au ki pa pole yai. Ai fa kali mai lo la ko kau. Amen. Au ki pa pole ka ka ye sa wa mai ka le sia, la sa ungi mai kau ke le mo la ko. Ai ka pe ka oi. Amen. Famai ora saungi le ko fa ingu le wine of her own fornication. Malwoni mulmuli. Il mtabula mana sumal fa. Iva sumal tas. Famai if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength, or in other words, undiluted. Amen. With fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, that is the Lord Jesus. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest, day or night, who worship the beast and his image, whoever receives the mark of his name. Awa ki popole ke lea whai ngai pe sau ia Yesu. Ai popole sau loa ka li Yesu mai ngofo le lei loa mai Yesu. Wai ke lei loa kaimi amene e li liu mai ai loa le tua ma si tia e se atu lana e kalesia. Ia lava na o isi vai ngai le so fe sau rife ia so FITI ia la ta tilo ina vai ngana unga mule sumar fa. O se selenga Jesus is coming to
reap the harvest of this world. Le kau FITI. Ngai koe le sumal fa. God is good. La tatou mei mai lola ilisi parenthetical i le chapter 15. Nga le lua la ka fa emo nga. Le mtau po sulima lea. O tangata vaenga o tangata to lua. The victors and their song in the presence of God. O fa ali mai ai lea tangata manu malo ilea ele to ilalo ile fa longan man fa lona winga. O le to refer I tangata e afo e fa ola ina mai ile taimi o sawanga. Kai le yosi kianga. Amen. Le la to confirm ina fa mole a fa lava ke fa kamala a Halleluiah ai longa ai ke longa lo ko ai longa ko e ola se kelsiango. Ile kai mi lo sawanga. Pe a fai ole ka wa ko le kala le leia yes ale tua mala upu se malanga fa kanga mo koi fola ko mengi ke mingi a ele ka kongu mai. Pe ki fa kamala ai longa ki ko mo fa ia le ke mi fa inkalia. Amen. A le lo fa ka ke mingi a ki fa inka a ke pa uai. Ia e matala mai ai. Ole confirm I e manu malola to ia e hold on lo to fa to tua. Kusa pe le fa ngala ko. Kusa pe ke enga mai la ko wo le mfainga ngofo fa le malo. Kusa pe ke enga mai la ko le mai me ai. Kusa pe kuli au sulu solo la ko su e mai fosi la ko fa fiki e su ia pe a fasiotia. Pa wanga le me la tupu tangata umala vai ole ko kong ole sawanga. Pe ale halu sitianga. E chase e hunt down lava oi. Ma fa sufi oi fa fiti Yesu ale ai loa fa sioti lo boy. E sefe ala le sitianga. Amen. Ia lele ia bal vai ngalo na lua. Na ina le tafa emona ia the 7 angels. O lea o saule la ko match. O sa vali me mai ia ne vai ku. O saule solo ko fiku. Ai ko kolu piko luma ko fa. Ko kolu ko lua ko fia ngol. To lua to lua. Piko malimores ko lua sawo ko kolu. Sawo mo ko lua ko. Saula ai le lingi mai le lato. Ipu ilalo o ipu la ia. Galanga wa roi pu wa va ve. Ke longan mafuanga. Very sharp, very short. Ele umi fa palanga, ke longan mafuanga. Ole wingol mena. Ele one after another. Ele progressive me fa penga. Ale ka ko ngole ai. E ka esa sa kasi mal ke mikas. Alo? E sa kasi mai lalo, esa langal ko sa mafa le kwa. E makwai le ko e maua se mapusanga. Awai lele mo se mapusanga. O tangata ola I lungon fo nga elele. Hello. O fa alongo mo tangata ola lungon fo nga elele ngai le mafa fa le tua. E kele yo le pafi le la ko le mo ko no SEPI. Ai mo mo e ui ile hell on earth. Amen. Fa alongo la. Baka ko ka fa bavi. It umi is straightforward ai vanga. Amen. God is good all the time. Chapter 16, the 7 bowl judgments. First bowl judgment fa upo le lua. Ia. Na ulangona fo ile leo tele malu wa fa pe atu ya ngelu to fitu. O ia inari lingi atu I por to sao le atu la langi. Ona lu atu ai le o le mua. O le lingi fola na ipu fanua. O no o leo papala leanga e ti ngai tangata o iai le whailonga o le manu ai a tō mai o ifo ilona whaatangata. I must warn you and all of us. O le taimilea. O le ai male to tele o tangata I fasiotia mao I langi. Amen. Se iwanga nā lava le vaenga le na whailonga ina e o lato uru. Lai ola lai en melena na I le tua temi sili anga mafa sa wanga la palasi mai. Kai pe anga kupu I ko senga. Ai kupiko. Pa ui fa ko sa mafa le tua te tonu ai kupito atoa. Al piko ngu lai anga ia tangata le tua. Na sa le mu. E fa sa le mu le tua tangata ne fa ino ina. E le feoti. God is good. All the time. Vi leli. Ia o na. O malala ia ko fa mai. E fa penana e malai e fiku le muli mai I tangata o le malo o le anetike riso male anetike riso amene le ngata o le anetike riso mala bulenga ma mea umata ulonga malo makaka nga ele fa longo mai kiria o mea le tua
Ele ei mi se la fasu fa fe la le ko la ka sefi. God is good. Ala ho le langi. Am so pati vi le. First bowl judgment, a foul, loathsome sore came upon them. Oi le fekau la le so. Fekau mo la le ibu mo. First bowl judgment, verses 1-2. Fekau fle pua. Na oilo atu fo'i o na aluatu ai lea o le muamua walilingi fola na ipu fanua Na. o na o lea o le papalaleanga e ti ngai tangata ua ieli whailonga o manu ai a tō mai ua ifo ilon wha tangata. Si ngā lilingi mea le ipu le angelu momua. Whelanga lilingi ai. Lilingi le langi. Au tangata mai ia ua o mau whailonga i le whailonga mau ai. O la kou kongo ai ngā lilingi ai. Ele lilingi ele se lau fasu whawhela kume o apsapati vira li. God is good. All the time. It was poured out on the men who had the mark of the beast and those who worshipped the image of the beast. Ile ngaka la ko yai le whailonga, la ko le ka puai. Ile whailonga mau ai. O le kaimilea, o le saul wha mai, ngaka se lingi wha, wall mo wha mai. E lingi wha mai mei ka kuwa kemingi. E le wha mai ko wiki. Ta o le kaimilea. Amene, ia ole vaigau te atu mo tasi vai toluna la vel fa mai. Ole kemile, ole fa mai fa solo ko. O ke le lo pase singo o silia ko ova kun me ka o fa mai yo ki mo ia le. Amene. Fa mai ia al mele ngai. E polo nga e fula e papala e ai le mas vai fo. E fiu ko sai se fole mo. Amene. Si le lalo si le langi. Amene. O aku nga fula e uma polo nga ko ile mas vai fo. Ava so pati vi Mala longa lua. Foi botolu. O li lingi fo ilona to olua angelo la nai pure sami. Ona liu toto ai lea e pei o le toto tangata oti. Ona mamate ai lea o mea ola o le sami. Si, a whainga tangata o le malo ki Apollo le momua. A whainga le sami a koe loko koe se whainga. Total destruction. Fale au nga inga me umor sambi ma mate e ola ngi va ele ko ngi va ma koi o va ongea ka ko o le la langi se mengo le onge ka o fa le la langi me ka o le mai. God is good all the time. Seafood supplies completely destroyed. The dead, rotting creatures, fish, animals choke the atmosphere mo kwai leang ngal mo ngi lo lang mo kwai hell on earth level me. Amen. Sea travel totally impossible. Am sa pati videli. Ele ko nga fa pisingisi ka mila. Wa wala nga pisingisi. Hello. Kay mingi fa ka pisisi ki nga e malo le ko malo ai ka. Ole Paulon kolu pole ipulon tolu fa fa fitu. O li lingi fo elona to tolu angelo la nai pul vai tafe mapuna vai. Ona liu toto ai lea, na o langona fo le angelo e pule vai o fa pe atu, wa mi o tonu oe, a wa o fa pe ona e fa salaina o le soifua, o le na soifua, o le paia, a wa na lato fa maringi ina le toto tangata paia ma perfecta, i le wa avatu ai ate ila tau le toto in wai, a wa o tatau lea mo ila tau, na o langona fo le fata fai taulanga o fa pe atu, e moni le li ie, le atua e ou le malosi malava, e fa maoni ma le tonu au fa masinonga. Le ko yese vai mama le la langi ke mi lea. Amen. Wana le toto wana le oti lava. God is good. Fa umakia ke fiu ko eli se vai pe ele ko koko. La la se fainga ke fai ai. Fa kali la vai ke mu e fa kali ko koko. Amen. Le mba se me ko le ke mi lea. O mo ko ka wi ale ki nga ko perfecta fe ngen kwai. Ka wi ma ki nga ngai Tribulation saints ia nga ka o kalwangai le nga ngisi la lo whakawhika langa o hawhea ea ma koe malilia la ko loko i ka winga i aile i o le bafi. God is good. They are made to experience and taste the full strength of God's wrath here on earth. Hell on earth is coming. Hell on earth is coming. Better smart it up. Get into the ark while there is time. Because there is no return. Once you miss
the ark. There would be no return other than going through the 7 years of tribulation. Okay, next one. Revelation 16, lava 8 to 9. Number 4. Wa lilingi fo ile to fa angelu lana ipule la. Wa tu ina atu yai ia mu ai tangata ile afi. Wa mu fo i tangata ile mu tele. Ona la to fai le suafo le tua e ana le pule ia mala. A wole sala mo la to e vatu le vi inga ia te ia. Si, wa vai menu kupu. Kai ale la. Amen. Mu tangata. Ai mo kwa ile ai ya si sala mo ai se wole ai se lo fatu no le tua wa vese. Ele ko fa ola inga se kakaka le lalolangi kemio mala muli e ongo. O fitu. O ipu e lima ele ko isi ko fa ola inga. Amen. Ai nga le polonga ki nga inga ma le kangi o vi wo le va ala vo ingeli. Ka se ke le ngo ya vi. Men still did not give glory to God despite all the destruction that is on them. Ipulona lima, vai upos fulu sutas. Wa lilingi fo ile to limo angelu lana ipule no fo ali i o manu fe ai. Ona fa o pauli o lingia le o lona malo. Ona lato fe ati le o lato lo favor. Ona ole popo nga. A wala to fai fo ile to le langi ona o lato popo nga a to malo lato papala. Wole sala mo fo ila to ya lato wa miu. The first 4 bowls were targeting the environment and the people of the kingdom of the Antichrist. The last 3 bowls are now targeting the Antichrist himself. Amen. God is good all the time. And his throne. Total darkness and total pain. E o la le ba le lila la ane tike riso. Oi ele ko ngofo le lei. Wo fiki. Amen. Wa ki ngai nga. Ai akili ai nga fai upu vale le tua. Wa fa ule ko ye se lo fu ngole ko. Ole ko ye fo se intercession le fakanga le langi. Ile ke mila. Hello. Ole ko sa le ko e o lo ngali lingi. Ka fia umangi intercession. Mau ke mi. E kuai ala tau. Au ka ko ke ka alo fa le nga inga le lo fu ngole mo ke mi. None of these people ever repented. 6 po, o lipulonga ongo, fai po sulono. O lilingi fo ilona to ono a ngelu lana ipule vai taftele o frate. Ona mate ai leo lona vai, ina ia saunia lea lau tupu mai no usasai. Ona o iloa ai leo anga ngaleanga to tolu e pe orane. O mai le nguto le tarako, ma le nguto le manufe ai. A to ma le nguto le perfeta pepelo, a wa nganga ia o te moni e fai ilonga. Wala tu watu i tupo lalangi ma le atu laulau uma. E fa poto ia te ila tau le tau le astele o le atua, e ona le malosi umalava, fa auta o te aluatu e peo singoi, amu ia le matalama tau si ona ofu, ina ne isa vali o ia le lavalava, ne i lato ilo atu fo ilo na maa, na lato fa poto fo ia te ila tau le mea ua ingoi le ngangana e peru o amaketo. O le sa ta ua i le session of FITI, le si vaenga o lea, vaenga momor vaenga lea. Amene, a ilo na ato toanga. Ne ko ia se me ko kaufia. Ola me tupu I e matu tu pe mango le vai tafele Euphrates o nga avele o le tulanga o vai le ma awala ta avali ma awala tele sa o solo al fita le na ta o ne fiti. Amen. O mo fa tino le taua a le vai ngala al session muli la le vai ngala ele o mo fa sa wainga ka le malo le tua. A lai sa o mai fali kau mai Yesu Kristo ma la pa ia la le Jerusalem fo le fefo ya le la tal no SEPI ile milniuma amen a fai lo kau nga mo fea amak ala fa sa mo amaketo ya a so pate vile li ya amaketo o le kau nga o ka penga ila wala ele ko fa la vele nga mai lo langi malo uma lo langi e fai le kau ma le atali o le tua male mai mamoe ai o mai ai kau ngai inga amen. God is good all the time. Wolo bo fiku ia a fa bo fitu lufutas I bo fitu o le lingi fo ilona to fitu a ngelu na I pule matangi ona tule mai ai le o si fonga tele male malu male no fo ali o fa pe mai o uma ona fai
Ona tutupu ai leo faititili, ma leo, ma wila, sa iai fo ile mafu e tele, le whaapea ona tele se mafu e, ua tele na wā talu ona iai tangata le lalangi, ua vai toluina fo ile ai tele, ua paa ua i fo ia ai o nuu, ua mana tua papelonia le ai tele i luma o le atua, ina ia tu ina atu ia te ia o le ipu o le waina o lona toa sama mafa, ua sola fo i motu uma, o maunga fo i wa le iloa, ua toa mai ai fo i o le mai le langi, i lunga o tangata le ua toa te tele, e pei o le tāleni o le mamafa, o na whaifai ai leo tangata i le atua, o na le mala i le uatoa, ma ua matua tele le mala. O le ua toa. A sala fa sa mo le ipu ia ka o le ua toa ka o fa sa mo o le timu o le ua. Ai a toa lola o le ua isa timu. Amen. A ka mai ki mo isa lale ka ke ile ila isis. Ai fia paunga mafa kama le la ko lu manunga ke minga fa su 5 kilo. Ia fa kele la 2.2 ma wa ia paunga fia. Ia fix full mo kupu. Amen. Ko iki vars full ki kilo ia paunga le mafa o ia ke mo ia le nga fakia. Ai ka for ma lauria ke bile ai le masa mo ko mawai ai le saule langa fa male langa it is done. The wrath of God is finished as far as tribulation is concerned. Noises, thunderings, lightnings, and a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on earth will take place at this time. The great city Jerusalem will be divided into 3 parts. Cities of the nations fell. Great Babylon was remembered in the presence of God. Ya lengka wa kulenga fa dia limele aka fa mo lumaku. Uga yo pala ya Babylon years mela so leigua. Amen. And there were no more mountains. Every island fled away. Lefa mai se pilang a session wa fe wa ka island yo ke au sa mo ku kalang o giusila ku kalang o konga. Ai ke loinga o mai ke mi nga pe nga fe move a fe move ai nga ga pasol. Amen. Ai olo I totally no more. They disappear, they sink. E ngo ngoko lo island. A fa o giusila se island. O giusila se continent po giusila se island. Ole island. Hey, a fa la giusila se island. E ngoko fo le long giusila va ke ka ole sami. Ile lang moanga. Mau lo fali. Mau lo o ngai fa puku. Sa ol kala sepi. This is the best time to invest what you have in the kingdom of God. A umalalo ngai e muli ko ia ke oe lau o nga de langi. E muli ko ia ke oe le kau ia ngaluenga le leia nga invest lo kaimi malo malosi ma o tupe malo le tua. E kau de langi e ke koe fa apala inga ioe. Ai ka fio fiku ku me lo ngai wa fa lo me kupu ia mea. Sa wa mua ke apolo pule sa la ke riso pule ai ke le koe pule ai. Ku sa pe lo fa le moku o ke le ko ngofo lo o walu sikianga. Pule ai le ai malanga vaenga. God is good. But Satan is not good at all. And finally, the end. Amosa TV Italy. Tato tulai mai, let's all stand. Tato tulai. Faftaita ma. Ya fapena na fo ilvinga ya te oi. Ai pelo fa malamanga. I lau whanau. Ia mato malamlama mato pupoto ai. Tonu o mato loto ia te oe, I lo mato taimi o mato wola I le larolangi. Awani mau wina lo mato wolanga I le larolangi I uvali. Le o mato whalongolongo, le aise I le se I longa I oti ma o I le baafi o na, on ole I le makauki ole se ori. E makua I olo pala se oli tangata I lunga larolangi ola. Ele I o le taimi oti ai. Ma sauni e tūl whamasnonga. Ma laulo nei unga o na lafo lolo le bāwhi e whakawau e mūai. Ma il poto e mato. E watu levi inga ia te oe. E alelo swafa Yesu. Amen. Thank you. Amosa Pati Vilari. You may be seated. Tatou mea ai.
tua. Amen. 1, just 2, 4 on you. Ja. Ja, laat my laat of tyd. Ole tang fai fo le kong fai summarize me langa e fai ke le te le ele fai na tato a squeezing a se tasi me ia o no